Branislava Nušića naredne godine u Ivanjici će dočekati potpuno rekonstruisana ulica nazvana njegovim imenom. Sigurno je da će se ivanjički Nušić tome obradovati i rado ovom ulicom prošetati, ali najveće zadovoljstvo je ipak meštana koji ovde žive, jer će posle dužeg vremena imati novi asfalt pred kućom. Tačno je da smo obećali za vreme Šijade rekonstrukciju kompletne ulice, vrednost investicije je 22 miliona dinara, sredstva su obezbeđena iz sopstvenog budžeta, radi se naime o rekonstrukciji 412 metara ove ulice i u toku su i radovi. Ovde je kompletna rekonstrukcija odrađena, znači počev od kompletnih instalacija, vodovodne mreže, zamenjene su azbestne cevi u dužini od 280 metara, zatim je proveden gasovod. Mogu da pohvalim stanare ove ulice, 72 domaćinstva su prikačena na novu vodovodnu mrežu, zatim prikačena na gas. Takođe Telekom iskoristio ovu priliku da provede optički kabal i naravno sada su u toku predradovi za finiš, odnosno sređivanje trotoara i kolovozne trake. To moram da naslovim jeste da smo mi u procesu gasifikacije uspeli da odradimo primarni vod u dužini preko 30 km iz pravca Arilja, zatim sekundarni vod na teritoriji cele opštine. U ovom trenutku ono što je obaveza izvođača radova jeste da se u prvobitno stanje vrate, znači iskopi za gasovod i to je uveliko u toku. Prioriteti su naravno u jezgru grada ulice Boška Petrovića, zatim ulica Miće Matovića, ulica Javorska, ulica Milojice Nikolića, ulica Venijamina Marinkovića, a ono što moram da kažem jeste da se u prigradskim naseljima, znači Špik, zatim dole Prilike, Radaljevo, Jesenište, Bukovice, tako dalje, da su radovi na tom polju završeni i mi shodno naravno lepom vremenu koje ovih dana traje, nadamo se da će i narednih dana biti lepog vremena, da obavimo ono što nam je veoma važno, pre svega zbog građana Ivanjice i naravno da preduhitrimo sve to pre zime i pre padavina, odnosno prvog snega. Rekonstrukcija ulica i ulaganje u poboljšanje infrastrukture na području Ivanjice planirano je u punom jeku za narednu godinu.